He kanohi no mua e noho tahi ana ki ngā kanohi o Naia nei. I kara hui hui mai te tokomaha ki te reo tātaki nei i ngā pō ki te whakanui i te mutunga o te tari Māori. Kua neke atu i te 20 tau e noho pou ahurea ana ki roto i tēnei whare. I reira a pere wihongi e mahi pūrongo ana mā tātou. He waiata ngātahi mo te wā whakamutunga. Hei kanohi ma te tari Māori o te reo tātaki. I was lucky enough to be in this department when it was brand new. And of course it's incredibly sad, but at the same time it's so lovely to see all these people from the past. Ko etahi o nā kaimahi, kua tau nā wairu ai tēnei rā, nā te mea kua whakatauhia etahi tikanga i wainga i a rātau me te reo tātaki, ana ki taku titiro he pai we rā whakatau, e whakauru asana ki roto i ngā hararei. He hui ngā kanohi o mua ki ngā kanohi hou. He poroporo aki i te tari kua 27 tau, e poipoi ana i te nuinga o ngā tino kai kawe kōrero Māori. Me ngā raru ihu ake, i ngā marama kua hi pātu nei. Koina te tahi pēo nā take, ka hua pāpauri te hui Māori, ka pā mai te taimahatanga nā te mea kōkore he wāhi, hei ako i a rātau, hei poipoi a rātau, i roto i enei tū momo mahi. Me kaha tonu tātou ki te ahanga i ngā hōtaka ki rawa i a tāu te Māori, kanohi, wairua, e rā huatanga katoa. Ko te kamupene o Pango Productions tērā, kua whiwhi i te mana nui mo te hōtaka o Marae. He whakapono nui ana ki te tau e ara ake nei. Kia noho ko Marae, hei ātea i ngā take o tāu te Māori, no reira ki au nei he nui ngā mahi kei mua i au. Ka tī ko ngā kupu whakamutunga no te taniwha o te ao pāpāho. Nō reira, ko tā mai pēr te wā, kia tua no te Māori, i runga i o rātau ake wai, ki te raku huarahi hou, e ki te ai ngā kanohi Māori i runga i te reo tātaki. Ka whakapāhotia tonu tia ngā hōtaka ki runga i te hōngeretahi, he oe kua wehe i raro i te maru o te reo tātaki ki kamupene kē. Aha kua tērā ka ora tonu te whakaaro o te tari Māori me ona whakawhiwhinga i te hia nei tau ki muri. Pere Wihongi mō te Karere.